speech of Professionally Loma, Minister, Rural Development and Administration, PHED and DMNR on the 79th Indian Independence Day celebration at Longklai, 15 August 2025. Chiandu takte u, boin India ramin zalen na amu voisom sari pakwa na ahian, kan zalen na tampa lom tora helai muna local khom tele, Longklai District mipui zongzong ti zana che bai bukin, du sang na sang berka hlana che u. India ramin zalen na amu thainana, ti sen ne thantui tam takse nga lo beitu tam takzi nga. India nampa, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose le, pasal chadang tam takte, mizo te zinga nge po lalnu ro pui liani te, kuang chera te chuan nun na hial chan pa in an lo be ni ka. Zalen na swal tu zongzong te, zana che bai ka buk tak mewani. British Sarkar opna atanga kon chua nuin, India ram chuan chak takin masona akal puya, Mizoram Sarkar po in kong shangin, masona tur na tam taka thok mek zela, hetiang kara hian Longklai District ka, Sarkarin masona akal pui tlem tarlan ka doani. Pakhat na, Longklai District ka Autonomous District Council pani omin, District Administration nen pei khai rual takin, an thok ho zela, Lai Autonomous District Council LADC noya masona na tho shang zinga. Agriculture Department LADC chuan RKVY noya mi som ko panga nena. Bench terrace laina, tiang sing ni theu pe in, lo nei tu te tan thlai thar dana collection center, nuai som ni paru sengin, ngeng pui kaya sak ani. Horticulture Department chuan annual plant fund, noya huan nei tu te mi za somli nena chan pui na cheng sanga theu pe in, thlai chi shang athlonin an sembok. LDC huam chunga sanghadil nei tu te nena Fisheries Department chuan, chan pui na chung ko som paruk nena cheng singa pe in. PMMSY scheme kaltangin chung ko som thum pahni te sanghadil lai sak an nibok, che kumsang ni somni pali atanga sang ni somni panga chung khan. Rural Development Department chuan rangwa, GCI sheets mi za somnga nena bandali zelina sim chuak ani. Panina Education Department Primary Section malak na in, school thanbik pariat nena water cooler le mini library pek ni in, primary school zongzong a stationery spek an niya. Education Department Middle Section malak na in, Longklai Town na middle school a water cooler le mini library pek an ni bok. Environment, Forest and Climate Change Department 10 KMMTTP rota thingchiak sangni punin anan kol meka, Nagarvan Yojana NV1 noya Zotlang Forest Park, cheng noi za somthum paruk in sakmek anibok. Social Welfare Department kaltlangin LADC huam chunga chanpui ngami, somnga titan cheng noi som sing thum semcho aniya. Information Department 10 LADC calendar, sangni somni panga kopi sangruk zanga le LADC diary kopi zanga sim chuakin, MJA Longklai nena grant in 8 an pebok. Pathumna Sport Department LADC chuan Sport Association shang te district pon lama an fe chuin chanpuina apechina. 43rd Mizoram State Boxing Championship 2024 a gold medal pathum, silver medal patni le bronze medal pali lak ani. May ni som pali atanga December ni som pali sang ni som ni pali chungin, Taxation Department chuan cheng vaibel che ni nuai somriat pani singkhas sang kwa zanga somnga paruk an huwa. Planning and Development Department kaltangin, MDC area development fund mangin bia somni panga masona kong shang tho aniya. 16th Finance Commission nena project som pathum thelu ni in, PMJVK scheme noya project som pali cheng za somriat paruk point pariat paruk kor chu DC office kaltanga thelu ani. Palina Health and Family Welfare Department chuan, Longklai mipuiten shisel na konga ma anson thainan chaktakin ma alarenga. Mizoram Universal Health Care Scheme MUHCS noya injiak lu chung ko sangkhat somni pariat ommekin,
ataka chhor tangkai tu mi zali somli pahnih om to in cheng noi somli paruk singa sangkhat le pariat manral ani to ani April December sangni somni pali chung khan AB PMJAY Ayushman card cheng singli sangkwa zanga somthum panga siam ni in beneficiaries sangkhat zali som pariat an omani National TB Elimination Program noya 1st January 2025 July khan TB vei enkoleti dammi za som pasari an oma National Tobacco Control Program NTCP noya anti-tobacco squad drive AEC campaign le counseling te pek chin ani pangana district hospital longtlaya kumsang hi somni pali tanga sang hi somni panga chung khan OPD registration singhi sangkhat zali somthum pasari omin naupiang zathum som pariat le mithi somriat pasari an oma April ni khat sang hi somni panga atang khan Mizoram Universal Health Care Scheme MUHCS manga damlo athlona enkol mi zani somli paruk an omani India rama damdo in thate na National Quality Assurance Standards le Lakshya sangni somni pali khan District Hospital longtlai chu certified ani dialysis rooms siam felto ni in khol pali bun felto ani bok parukna health worker training na ANM auxiliary nursing midwifery school longtlai MNC examination 2024 result chuaga khan pass percentage first year 85% le second year 100% aneya UDNPA 10 longtlai town cleanliness competition 2024 anbuat saya educational institution category a pakhatna din mun an hau ani excise and narcotics station longtlai chuan ME Act 1973 MLP Act 2019 le NDPS Act 1985 noya case za somriat lai ziaglutin mi za somriat manania rakzu litar sangthum paruk point panga pasari panga fermented rice trin sangkhat zanga somni pasari baka rum beer le whiskey thanim takman ani heroin za somni pali point pasari pathum grams alprazolam 45 tablets le ganja kg thum point pakhat pathum man ani bok pariatna June ni somni paruk sa ni somni panga a Mizoram University in 4th semester result ati chwa government longtlai college chuan pass percentage 58.76% nein NSS unit 10 athlona ti sen pek run pui an kalpui thina bana kai innovation challenge chu culture wesa thehai ching tu te hne na hlotling taka kalpui ni bok District Institute of Education and Training diet thingka zirlai za omekin LADC le CADC huam chunga zirlai tan in service teacher training nei chin ani bok Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA noya kumsan hi somni pangang atanga July sangni somni paruk chung atan job card nei mi singli zakwa somthum pakhat omin na shang sangkha jasari somni tho to ni in chengnoi sangthum zathum sompariat point panga manral to ania Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin PMAYG noya insaktan puina pek mek ni in longtlai district RD block palia mi singkhat sanga somnga pathum nena pek chwale wat tura malak mek ani Pradhan Mantri Krishi Sinchayi Yojana PMKSY 2.0 noya January 2025 to July 2025 chungin masonna na tho atan chengnoi
za som nga paruk point pakwa panga pariat manral to ani bok. Mizoram State Rural Livelihood Mission MZSRLM noya kum sangni somni palia tanga sangni somni panga chungkhan self help group SHG somni din ni in DDU GKY noya thalai na neilote ezon na siamsak nan training mi za som pasari te ne na pek ania na musak hal anom bok ani somna longtlai RD block noya chuan job card nei mi singkhat sangli zani somli pakwa omin July ni somni pakhat sangni somni panga thlengkhan wage component material le administrative cost ate chengnoi sangkhat za somnga pali point pakwa senal to ania PMAYG noya kum sangni somni pathuma tanga sangni somni pali atan mi za somnga pariat nena first installment pay chho mekani som pakhat na district commerce and industries chuan kum sangni somni pali atanga sangni somni panga chungkhan beneficiary som pathum nena PMEGP Prime Minister Employment Generation Program loan cheng noi somruk pathum chu benkal tangin an pe chhuaka Chief Minister's Special Package noya Progress Partners som paruk nein cheng sangria theu pek to ni in avain cheng noi som pani singriat pek chwa to ani som pani na that air battalion thingka a SDRF ti chuan me ni som thum zana longtlai in chim atangin mi pani dam takin an chan chuaka an battalion hom chung ti ma sona turing kong shangin na an thoka June sangni somni panga khan thingchiak sangni za lain phun bok ani som pathum na Agriculture Department chuan bana kai hnuaya so thing le thokhat na le tho ni na chu thataka kalpuin longtlai district pumpuya so thing le to za thi KG noi thum sing sari sangriat zathum somkwa pasari ni in cheng vaibel che khat noi somruk pariat sing ni zali somriat pariat chu lo nei tu te akauna so thing shalna man atanga thun to ani PM Kisan scheme noya lo nei tu chungkwa singthum sangni zakwa somthum pariaten 19th installment a cheng vaibel cheruk noi somnga pariat sing sari sangruk tanpuina andonga 20th installment a chungko singthum sangruk zaria somkwa pasari ten cheng vaibel sari noi somthum pariat pasari singkwa sangli andong bok ani sompalina KVK longtlai chuan Vikshit Krishi Sankalp Abhiyan VKSA program noya pre kharif campaign chu khwa somkwa pathum alo nei tu sangkwa zali somparuk ne na hloting takin an kalpui ani legal metrology chuan LPG gas petrol e diesel trip te unload ma en dikthin ni in quality chiale shemnga an omlawa April ni khat sangni somni panga atanga vo in thlengin bukna le te na manrua endikna verification fee le compounding fine atang cheng sing ni zanga somni mu to ni in sarkar revenue heta chhunlu to ani bok somparukna fisheries department longtlai district chuan September sangni somni pali atanga June sangni somni panga chhungin sangha khoi tu mi somhne na KCC loan apetoa Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana PMMSY CSS noya kum sangni somni pani atanga sangni somni pali khan sangha dil thar siam na tur mi za somthum panga ne na pek ania sangni somni pali atanga sangni somni panga chhungin mi somnga ne na pek le to ni in an na thona hi endik mek ani sangha cho hi mantlom zokin longtlai district chunga sangha khoi tu te ne na quintals zathum somriat panga pek chwa to ani bok sompasari na horticulture department chuan bana kai hnuaya progress partners pariat nein chief minister special package hnuaya mi somthum paruk te tho pui meka August ni somparuk sangni somni pali khan operation ginger kalpui chanin khwa somni panga a hwan nei tu mi za somkwa panga hne na
training pek chinani MIDH noya chung ko somni nena thingfang mapanga 5 hectares chin tir ni in mizo marcha chu chung ko somni nena hectare somnia zawa chin tir bek ani bok RKVY PDMC noya hwanei tu te nena drip irrigation system 14 le micro sprinkle irrigation system 5 siam sak ani bok sompariadna Land Resources, Soil and Water Conservation Department chuan construction of link road for rubber and arecanut plantation in Mizoram under NABARD REAP 29 kaltangin ngeng pui kaya link road 4K mathui anlai ani sompakwana Animal Husbandry and Veterinary Department chuan bana kai chaktaka kalpuin Progress Partners zaruk somkwa pakhat te hnen atanga dina lolu chu zirchena nei nuwa department portala an upload sakveka Chief Minister Special Package kaltangin beneficiaries somni hnena chapuina apechuak to ani National Animal Disease Control Program NADCP noya Vaccine hi Foot and Mouth Disease FMD Pest Des Petits Ruminants PPR Classical Swine Fever CSF le Anti-Abyss Vaccine ARV te pechinin tundin muna vaccine sangruk zanga somni pathum pek to ani August sangni somni pali atanga July sangni somni panga chungkhan random lo singni zathum somnga parukta treatment pek ni in thingtlang lama animal health camp voili ne ani bok somni na Agriculture Department chuan Development of Rural Lai Autonomous District Council Chu Agriculture in Mizoram noya kumsangni somni pali atanga sangni somni panga chungatan khua pakwa atanga champuina dong tu mi za somni thlangin tundin mona kukun zanga kg tharchwa to ania Development of Rural Chakma Autonomous District Council Chu Mulberry Agriculture in Mizoram kaltangin kumsani somni pali atanga sangni somni panga chungin khwa pali atangin champuina dong tu mi za thlan ani bok somni pakhatna chimtui pui Wildlife Division chuan Protected Area pani Phongpui National Park 50 square kilometer le Ngengpui Wildlife Sanctuary 110 square kilometer anen kola kumsani somni pali April atanga kumsani somni panga March thlatlengin entry fee rest house room rent le compounding fee etc atangin cheng noi ni singli zaruk somruk mu ani a kumsani somni pali atanga sangni somni panga chungin CSS IDWH scheme noya thalai te ezon na sem saknan park le sanctuary vengtur anti poaching squad atanmi somni thor ani somni pani na Public Health Engineering Department PHED Longtlai Watson Division malakna in Jal Jeevan Mission JJM noya thingtlang in tina tui tap connection pekna tur Functional Household Tap Connection FHTC2 aza tilhotlin to ania Swachh Bharat Mission Gramin noya Individual Household Latrines IHHL singni sangsari zasari somnga pathum Community Sanitary Complex CSC somnga paruk Community Compost Pits za somriat pasari le Community Soak Pits za somriat pasari sakzoto ania ODF Plus Model noya Plastic Collection Center za somnga pasari sakto ani bok somni pathumna Power and Electricity Department chuan Saski noya 33 kV line Chonhu substation atanga Longtlai substation 4K mathui ansiam zo to a Indo Bangla Border Flood Lighting Scheme IBBL noya 33 kV substation
parwa siam mek ni in vasei tlanga po siam thuai tura malak ani kho pathum gobasuri bandu bangale simei nasura ate kolpitha pek ani to bok somni palina PWD multimodal project division hian KMMTP baka NH 54B02 siaha KM 27.380 a thuile PMGSY kong pasari KM 95.660 a thuite an enkola blacktop flexible pavement 6.72 km zo ni in protection wall 34 rm zo ani bok somni pangana PWD Longtlai division waya kum sahni somni pali tanga sahni somni panga chungin KM 35 km thui lai ania blacktop flexible pavement 18.025 km zo to ania concrete pavement 56.500 km zo to ni in culvert pakwa siam to ni in protection works 865 rm thoto ani bok somni parukna samagra shiksha longtlai chuan kum sahni somni panga tanga sahni somni paruk session kalmeka school zali somni nein elementary school no pangjong te chu zirlai bule uniform a thon na pek vek ania IE inclusive education kaltangin zirlai no pangmamo pik neite zong chuakin anmamo dana zerin manrua wheelchair spectacle crutch stick etc te pek thin ani tundin hmuna boys toilet 25 girls toilet 29 drinking water 72 major repairs 39 le school building pathum sakzo to ani bok 20 somni pasarina district reserve officer economics and statistics department chuan January changa June sahni somni panga chung khan piang le thi birth certificate and death certificate zanga som pasari ape chuak ani somni pariat na deputy commissioner of state tax Longtlai zone waya GST le VAT a te chia petute chanpuinan help desk hon ania Longtlai district chunga GST nwaya injeklu dealer za somnga pali omekin kum sahni somni panga tanga sahni somni paruk chung khan state GST state sales tax VAT road maintenance cess le social infrastructure and service cess atangin chia vaibel cheli noi somthum pasari singthum sangria somthum pakhat mu ani somni pakwana district transport office noya January ni khat sanhi somni pali atanga July ni som paruk sanhi somni panga inkar chung khan li thei sangkha zaruk somsari paruk chin chiani in driving license sangkha zasari paruk pek chwa ania hemi hun chung vekhen registration fee tax agent license driving license learner license compounding le adang atanga sum muzongjong chu noi somli pakhat singa sangli somriat zaria somsari pani ani thumna Longtlai district ICDS project noya khwa somthum panga omin aganwadi center za omeka hega heno pangkum ruk noilam sangthum zaruk nu naw pai za pathum le tharuk noilam na pon somnga paruk te na eitur tha supplementary nutrition le Shisel in zirti na pekchin ania PMMVY now paite ham chana kalpui zel ni in agan wadi bial tina changa ham chatna dong tu te bank account ta chanpui na chen sanga thun sakchin ani district program office women and child development chuan national girl child day 2025 khan me cheno pang thlan chwami pakwa ne na poisa le memento ranna anneya no pang kumni noilam tan baby show ba sain PMMVY 2.0 noya maternity benefits pek chunjam anibok district child protection unit DCPU chuan sponsorship kalpuin April 2024 changa March 2025 chung khan no pangza somnga panga hne na thlatin chanpui cheng sangli ape ani
foster care program hnuaiah naupang pariat enkol mek niin naupang panga hnena foster care funds pek ani bawk somthum pahnihna lungtlai fire station chuan emergency call som panga dongin a hmuna an kalchil vek theia district hospital le PHC ate fire mokjil kam fire safety training and bo saibok somthum pathumna longtlai treasury hnuaiah DDO somli pani ommekin longtlai treasury atanga pension hlola pensioner zakwa anom mek ani somthum palina nasha muk bharat abhiyan drug free India campaign hnuaiah ruihlo do campaign chaktaka kalpui ni in ruihlo laka film khur tura intiam kamna pledge chu sarkar office zongjonga August ni som pathum san hi somni panga khan nei ania zirna in le mi puite hna ruihlo tilo tura in zirte na kalpui thin ani bok somthum panga na deputy commissioners office longtlai chuan India rama tribal te ti ma son na tura sarkar lai pui na duan adi karam yagi abiyan chaktakina kalpuya longtlai district a hemission thatak ka kalpui turin district nodal officer district master trainers block nodal officer le NGOI o terwat to ni in malak mek zelani khwale tuite ngai sak har san na chinfelni citizen care grievance redressal day chu longtlai khopui le RD block ate kalpui chin ni bokin he huna hen department sang te chu mi puite dor thei turin an in pho chuak thin ani somthum parukna information and public relations INPR department chu mi pui sarkar mala na le ro man te achia zung theina na puanza na thokin chanchin bu le arts peng sang ma sona atan ma alareng boka journalist ten ham channa sang an don theinan welfare scheme duangin accreditation asiama tuna hian longtlai district a accredited journalist panga anomeka umsang ni somni panga January atanga vo in thlengkan DIPRO office longtlai chuan press release za somthum pathum anti chuak ani somthum pasarina Myanmar Bangladesh le Chenom state Manipura boina wangin sahimna zongin Mizoram kan una te enge mozat anun luta Mizoram sarkar chuan kan thisen zom puite hi thei anga tuam hlomin chomdolna kan ngai twa thina NGO ko shan po sang le mi puite po in an mani chomdol le enkol na kunga thei top in chwa thin hero pui ka ti tak zeta hei hian kan in una na le in pum khat na vongnung zelin ram le nam ro pui taka mindin chwa ka be sei tlatani chendu takte u vo in kan nei theina na annu na hlan tu kan mi hwa sen te kha sherengila kan ram le nam hi da poi mo ber zelila kung en ki ma kan son theina turin thei to bi chhuatan zelang u kalome jai hind